Wey'ngane zakwethu uhleleleni ungangeni kule channel yethu ephethe iy'ndaba ey'shisayo umkhanya kude TV. Igama lami nguVusi Mavusana. Wey'ngane zakwethu inkulu iy'ndaba laphana wey'ngane zakwethu ithinta abaculi ababili-ke laphana wey'ngane zakwethu okuwukhuzani Mfokambongose bese kuba ugatsheni laphana wey'ngane zakwethu. ukhuzani ubhalile laphana enkundleni yakhe yokuxhumana laphana uFacebook ukuthi uyabonga-ke laphana ukuthi iy'ngoma zakhe eziwu-10 zisahleli kwi-top 10 kuwo wonke ama-digital platform laphana wey'ngane zakwethu. Akagcinanga-ke lapho kube sobongela nensizwa ugatsheni uthi kancane kancane ilokhu ivela-ke laphana wey'ngane zakwethu yona iqhoshe ku-number 5 laphana nayo lapha kuwo wonke ama-digital platform. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba laphana wey'ngane zakwethu. Kukhulunywa kushiwo ukuthi wehlise kakhulu izinga kulo nyaka. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi ngabe lehle kanjani izinga uma ibonakala laphana igijima konombolo 1 laphana wey'ngane zakwethu. Ake sidibane laphana kwi-comment section yezwe ukuthi wena ngabe kuthini owakuphawula. Uma umusha ngiyacela ucindezele subscribe, cindezele nebell ukuze uzothola ama-notification njalo masiposta. Bathi mfana wami uyokusiza ukukhumbula abadala, ngalala imbuzi ngayishaba, ngakhaya notshwala besintu